Assalamu alaikum dostlar. Rastını aytsam şarşadım bugün. Bugün günden iyi sabat tapsıraman sizlerge. Dastlep şu kişi gana çıkaran videomuzda kızımızdı Taşkent kalasına çıkarıp saldık kişi. Bugün şu vraç aldığına ko'rinib, ertengde şu vraçlar aldığına ko'rinib, şu diagnoz koyu hareketleri boladı o kızımızga. Xudo kalasa ne özünüz ko'rib turganday mehmonxonaga jayg'ashtirildi. Bari жақсы. Keyin bugün şu rayonlar boylap şağırak ürün işleri olup öttü және şu aldın düzümde turgan şağıraklardan haber alуу bolundu bugün. Kala berse bugün eң dastlep şu жайымызга хармасынга Айбек Төлегенов достумуз. Бул Алем Медиа һәм Айбек Төлегенов жамаатлары экранның артында туруп бизге жакындан жардам беретін достарымыз. Bugün өзүнүн саугасы менен келди. Айбек Төлегенов командасы менен хармасын айтып, сол качан тапсырамыз жайды деп. Кудай кааласа тапсырамыз. Көпчүлүк күтүп турган болсо керек. Расын айтсам жай таярдыпты, тек өзүбүздүн колубуз босамай атат. Кудай кааласа тез арада өз ээлерине жайларыбыздын кілттерин устатабыз. O историяларынан кабарап турун, хаммеңизди чакырамын. Эч ким аркага тартуу керек эмес. Хаммеңизди ошол күнгө чакырамын. Ким жардам берген болсун, ким интернетте отуруп колдоп кутлаган болсун, хаммеңиз биргеликте келип, дабдебел терезеде өз ээлерине тапсырып алабыз. Колдоп кутлоодо давам этиң достlar. Хаммеңизе жана бир мартебе рахметибизди айтып калабыз. Баарыңызга шүкүр достlar. Ушундай этип колдоп кутлоодо белсендиликти түзүрүп жибермеңиз достlar. Айрым видеоларымыз şu ötübardan kap ketip atıptı. Solarga da ötübar berip koysanız, bu maksatga muvafık iş bolar edi. Sağ olun, salamat olun.